murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha turi ku itariki ya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mwahisemo neza kutwumva. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva, murimo kumva isimbi ryacu. Bahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari, ariko akagaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Gasabo. Tubabwire ko urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo rumaze gukatira abantu bagera ku 8 bakubise umuntu bakamwica, nyuma yo kumwica bakaza kumutwika n'amashara cyangwa se ibirere bakamugira umuyonga. Ese uyu muntu yazize iki? Byose uraza kubyumva muri amakuru, gusa uraza gutungurwa umaze kumva icyo uno muntu yazize. Hanyuma rero turaza kwerekeza ku butaka bwo Burundi, tubabwire inkuru y'incamugongo ivuga ko abantu bagera kuri 6 bamaze kuraswa n'igisirikare cyo Burusiya hariya muri Ukraine. Ese bigenze bite? Bihagaze bite? Byose ndabifite imbere yanjye, uraza kubyumva muri amakuru. Turaza kubabwira ko kandi igihugu cya Angola kimaze gutegeka abarwanyi bara FC23 Intare za Sarambwe yuko bitarenze tariki ya 18 ukwezi kwa kabiri aba barwanyi bagomba kuba badetse kurwana cyangwa se bagomba kuba bahagaritse imirwano, ibintu bitari byaba nabi ndetse bakareba iyo berekeza. Ese igihugu cya Angola gifite ubuhe bushobozi bwo kuba bategeka abarwanyi bara FC23 Intare za Sarambwe kuva ku butaka bwa Kongo ndetse bagahagarika imirwano? Hanyuma rero ibyo byose ndabifite imbere yanjye, turaza kugenda tubigarukaho. Tukiri ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, turaza kwerekeza muri teritwari ya Nyiragongo tubabwire byinshi bikomeye cyane. Tubabwire ko abantu bagera kuri 3 bishwe, abandi 6 barakomereka ku buryo bukomeye bitewe n'ibitero byagabwe muri aka gace, by'umwariko ahitwa Kibati. Byagenze bite? Bihagaze bite? Byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure, turaza kubana muri aya makuru. Hanyuma rero turaza kwerekeza muri teritwari ya Warikare, by'umwariko tubabwire ko abarwanyi bara FC23 Intare za Sarambwe ahitwa muri groupement bita Kisimba hafi ya Ampeti, abarwanyi bara FC23 Intare za Sarambwe bagabweho ibitero bikomeye cyane hifashishijwe drone zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikazi cyangwa se CH4 Chai Hongo yo. Byagenze bite? Byose ndabifite imbere yanjye. Hanyuma rero ntujye kure, turaza kubana kuri ibi bitero bikomeye cyane byagabwe ku birindiro by'abarwanyi bara FC23 Intare za Sarambwe muri biriya bice. Turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo sasa, tubabwire ko abarwanyi bara FC23 Intare za Sarambwe ndetse na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa barimo gukocorana ku buryo bukomeye, by'umwariko muri teritwari ya Minembwe. Bimeze bite? Bihagaze bite? Byose turaza kugenda tubigarukaho. Turaza kubabwira ko abarundi bagera kuri 2 bafite ipeti ryo hejuru bamaze kurasirwa ku mirongo imbere ku rugamba muri teritwari ya Minembwe. Turaza kugenda turebera hamwe uko bino bitero bimeze. Ariko kandi bana mudukurikiye muri amasaha, tugarutse ku butaka bw'u Rwanda, turaza kugaruka ku nkuru nziza ivuga ko u Rwanda rwashoje neza irushanwa ryari rigenewe abasirikare n'abapolisi kabuhariwe, by'umwariko ahitwa i Dubai. Byose turaza kugenda tubigaruka. Turaza kubabwira ko polisi y'u Rwanda cyangwa se ikipe ya polisi y'u Rwanda yarangije ari ya 3. Bari mudukurikiye muri amasaha, ni amarushanwa yarakomeye cyane aho berekanaga uburyo ki bashobora kurwanya ibyihebe cyangwa se iterabwoba. Uraza kubyumva muri aya makuru. Hanyuma rero bari mudukurikiye muri amasaha, turaza kunyarukira nanone ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, turebe uko situation imeze muri aka kanya. Nyemerera urebe munsi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru ukandeho, nurangiza gukandaho urebe munsi ya video kandi urebe nimba
urimo kubona ijambo bita subscribe, ukandaho, nurangiza gukandaho uhite ukanda ku kazogera kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero turaza kunyarukira mu mujyi wa Goma turebere hamwe uko situation zimeze, by'umwihariko turaza kwinjira mu kigo cya MONUSCO yamaze gutangaza ko igiye gutangira kohereza indege zo gukora ubutasi mu mujyi wa Uvira kugira ngo barebe uburyo ki bacunga umutekano wa hariya mu mujyi wa Uvira. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Tugiye kubana muri amakuru ku buryo burambuye, aho tugiye kwerekeza by'umwihariko muri Nyiragongo tukabanza tukareba uko situation imeze. Bahaye ikaze mwese. Akoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko munyemerere maze nshimire abantu mwese mwamaze kureba kuri ako gakumwe kareba hejuru cyangwa se like mugakandaho, kandi nshimire abantu mwese mwamaze kureba munsi ya video mugakanda ku ijambo bita subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Muri abantu b'abagabo, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanyije. Reka rero twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko munyemerere tubanze twinjire ku mirongo imbere ku rugamba, aho abagabo barimo kumvana imitsi. Muraza kunyemerera twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Walikale, muri groupement bita Kisimba hafi ya Peti. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagabye ibitero bikomeye cyane cyifashishije indege zitagira abapilote za drone ku birindiro by'abarwanyi bara FC 23 Ineza Sarambwe, nkuko amakuru y'ingenzi arimo kugera hano ku isimbi ryacu arimo kugenda abigaragaza. Nkuko rero amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi n'umuco abivuga, aravuga ko ibisasu biremereye byiriwe byitura mu birindiro by'abarwanyi bara FC 23 Ineza Sarambwe muri Kivu y'Amajyaruguru mu mashyamba agiye atandukanye. Hanyuma rero ibi ni ibitero bishya bibaye nyuma y'amasaha 48 gusa nyuma yaho abarwanyi bibasiye ibirindiro by'inyeshyamba mu bice bigiye bitandukanye mu gace bita Minjenje hafi ya Mpeti mu gace ka Manakindi. Nkuko rero amakuru menshi arimo kugenda aturuka muri biriya bice, kandi turimo guhabwa n'abandakava bacu cyangwa se les informateurs locales, uko barimo kugenda baratubwira ko coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa Wazalendo FDLR, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bagabye ibitero bigiye bitandukanye ku barwanyi bara FC 23 Ineza Sarambwe. Ariko kandi amakuru y'ingenzi aravuga ko umubare w'abaguye muri ibi bitero by'indege kuva ku munsi w'ejo nago uramenyekana, yaba ku ruhande rw'abaturage ndetse no kubagabweho ibitero, nkuko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abigaragaza. Ariko kandi hari amakuru avuga ko abarwanyi bara FC 23 Ineza Sarambwe bari bamaze kuva muri ibi birindiro mbere yuko hagabwa ibitero. Ariko kandi akarere ka Walikale cyane cyane ishami rya Pinga Mpeti Minjenje kamaze amezi menshi kibasirwa n'ibitero bigiye bitandukanye by'indege y'isirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ariko kandi ubu tuvugana coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa Infantry FDLR FARDC barimo gukocorana ku buryo bukomeye na coalition irwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibi ni ibitero kandi by'indege biriho ubu bimwe birimo kugabwa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ariko kandi nyuma yuko abarwanyi bara FC 23 Ineza Sarambwe bari bamaze iminsi bigambye kugaba ibitero ku kibuga cy'indege kiri igisangane mu birometero 17, ariko kandi ahitwa Bangkok. Hanyuma rero ubu tuvugana rero twabibutsa ko na FC 23 Ineza Sarambwe biciye mu ijambo uwo bita Colonel Nanga yamaze iminsi atangaje, yari yavuze ko ibitero ibyo ari byo byose bizongera kugabwa ku barwanyi bara FC 23 Ineza Sarambwe, yaba drone yaba Sukhoi 25 bazajya bahita bazishyira hasi. Kugeza isaha kuva babitangaza nta drone cyangwa se Sukhoi 25 bari bashyira hasi.
hanyuma rero abantu bagera kuri batatu bishwe, abandi batandatu barakomereka ku buryo bukomeye mu gitero cyagabwe n'ingabo cyangwa se abitwaje intwaro nijoro kuva ku itariki ya 9, itariki ya 10 ndetse no muri iri joro ryakeye tariki ya 11 bishyira tariki ya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mu mudugudu wa Kaguri Itsina cyangwa se mu gace bita Kibati muri teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru hafi y'umujyi wa Goma. Nkuko rero amakuru menshi arimo kugera hano ku isimi ryacu arimo kugenda abigaragaza, aravuga ko abitwaje intwaro bibasiye nibura amaduka 3 y'abaturage hanyuma bagaba ibitero hariya muri biriya bice. Amakuru ingenzi rero aravuga ko bagabye ibitero muri biriya bice muri teritwari ya Nyiragongo, hanyuma baza guhitana abagera kuri 3, abagera kuri 6 barakomereka ku buryo bukomeye. Hanyuma rero bambuye bakoresheje ibyuma bishya, bambuye bakoresheje icyuma gisya amashanyarazi gikoreshwa na moteri kugira ngo bace muri humye abashinzwe umutekano muri kaya gace. Bagabye rero abagabye igitero bavuze ko bakoresheje imodoka kugira ngo bakuremo ibicuruzwa byibwe. Hanyuma rero ibi ni ibitero byabereye hafi ya bariyeri ya Kanyarucinya iherereye ahantu abapolisi n'abagize ishami rishinzwe umutekano n'ubutasi muri M23 intare za Sarambwe basanzwe bakorera. Ibi kandi byateje uburakari bukomeye cyane mu baturage bo muri ako gace. Umuturage wo muri Nyiragongo usaba ko hakorwa iperereza yagize ati birashoboka bite ko abajura bakorana n'icyuma gisya inguni moteri n'imodoka. Hanyuma rero baramudukurikiye rero amakuru ingenzi aravuga ko ati iruhande rw'inzego z'umutekano arababaza ati ni gute bishoboka ko abajura bakorana n'imashini isya inguni moteri itera umuriro n'imodoka iruhande rw'inzego z'umutekano? Baramudukurikiye. Aka karere ka Nyiragongo gahana imbibi n'umujyi wa Goma gahora gahungabanywa n'ibibazo by'umutekano muke. Umuyobozi w'akarere kayobowe na RSM 23 intare za Sarambwe avuga ko ibi bikorwa bikunze guterwa ibisigazwa by'umutwe wa Wazalendo ndetse na FDLR ndetse n'andi mabandi agiye atandukanye yitwaza intwaro mu gihe cya nijoro. Baramudukurikiye rero ngira ngo ahangaha murabyumva uko byagenze hano muri teritwari ya Nyiragongo. Ni ibisambo byari byitwaje intwaro byakoresheje imodoka, hanyuma biragenda bica insinga hirya no hino, hanyuma birangije biragenda byiba abaturage nk'uko amakuru ingenzi urimo kugenda uyumva. Hanyuma rero tuvuye ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, reka twerekeze kuri andi makuru akomeye cyane, by'umwihariko twerekeze kuri amakuru avuga ko muri Kivu, reka tubanze twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Sasa muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kubera imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Minembwe nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Amakuru ingenzi arimo guturuka muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko imirwano yongeye gukomera cyane muri teritwari ya Minembwe nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Imirwano ikomeye cyane mu Minembwe. Amakuru yizewe arimo guturuka mu misozi miremire y'umurenge Murantunga, by'umwihariko muri teritwari ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko kuri uyu mugoroba ndetse no muri iki gitondo imirwano yongeye gukara cyane hagati y'abarwanyi ba RSM 23 intare za Sarambwe twirwanaho MRDP Mouvement Révolutionnaire Dignité du Peuple
Amakuru ingenzi rero aravuga ko ino coalition irwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa yongeye gukocorana ku buryo bukomeye na coalition irwanya na FC M23 Ineza Sarambwe igizwe n'ingabo z'u Burundi FDLR Wazalendo CNRD FLN abacancuro b'abazungu. Amakuru ingenzi rero aravuga ko kuva ku mugoroba wo ku munsi w'ejo imirwano yari ikomeye cyane mu misozi igiye itandukanye by'umwihariko mu gace bita Gakenke ndetse no mu misozi iri hakurya yo mu Bidego nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abigaragaza muri aka kanya. Amakuru rero aravuga ko kandi indi mirwano yongeye kubera ahitwa za Karingi Bidego nk'uko nari maze kubivuga, ariko kandi amakuru atangwa n'abaturage aravuga ko ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko bituwe n'abanyamurenge bikomeje kwibasirwa n'ibitero bya drone by'ingabo za leta ya Congo FARDC nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda aturuka muri biriya bice arimo kugenda abigaragaza. Kugera aka kanya rero nta mibare fatizo yari yagaragazwa n'inzego zibishinzwe agaragaza ababa baguye muri ibi bitero cyangwa se ababa bakomeretse. Turakomeza kugenda dukurikirana akantu ku kane kugira ngo tugende twumva uko bimeze. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo, abacancuro b'abazungu bamaze kugera mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Uvira, ubwo bamaze kwinjira mu gace bita Kiriba aho bagiye gutangira kugaba ibitero ku barwanyi bara FC M23 Ineza Sarambwe bafite ibirindiro mu bice bya Sange ndetse na Runingo. Turaza kugenda dukurikirana akantu ku kane kugira ngo twumve uko bimeze. Ariko kandi tukiri muri Kivu y'Amajyepfo mu mirwano ikomeye cyane yiriwe ibera muri teritwari ya Minembwe, hari amakuru avuga ko abasirikare bagera kuri 2 bafite ipeti ryo hejuru bakomoka mu gihugu cy'u Burundi barashwe natwirwaneho MRDP M23 Ineza Sarambwe. Turaza kugenda dukurikirana akantu ku kane tumenye ngo aba basirikare bafite ayahe mapeti, ese bitwa bande. Turaza kugenda tubagezaho mu makuru yacu ari buze ntuze kujya kure, turaza kubana ku buryo bukomeye. Hanyuma rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baramudukurikiye muri amasaha ubu tuvugana yamaze kugeza mu nkiko ikigo cy'itumanaho bita MTN Group. Ngira ngo ayo namakuru twagarutseho mu makuru yacu yabanje mu makuru yacu ya mu gitondo. Repubulika ya Angola imaze gusaba abarwanyi bara FC M23 Ineza Sarambwe yuko bagomba kugera ku itariki ya 18 barahagaritse imirwano ibintu bitari byaba nabi. Tubibutse ko uyu munsi turi ku itariki ya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Angola rero yategetse cyangwa se yasabye na FC M23 Ineza Sarambwe ku itariki ya 18 yuko batagomba kumva isasu ryongera kuvugira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni icyifuzo cyangwa se n'itegeko ryatanzwe na perezida wa Angola wabita João Lourenço, perezida wa Angola. Ariko kandi ibi byose byatanzwe byafatiwe i Rwanda hagati ya perezida wa Angola João Lourenço, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Togo Fole bari mudukurikiye muri amasaha. Ndagira ngo mbabwire ko kandi uyu perezida wa Togo akaba n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo uhagarariye abahoze ari abakuru b'ibihugu bagenwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'abashinzwe gukurikirana inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero iri tangazo rya Perezidanse ya Angola ribivuga, tariki yatanzwe ntarengwa ni itariki ya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Bavuze ko M23 isasu riri bwongera kuvugira mu burasirazuba bwa Kongo na FC M23 Ineza Sarambwe iraza kubiryozwa. Hanyuma ndagira ngo munyandikire hasi muri comment mumbwire, ese ibi bihugu bifite ubuhe bushobozi
bwo guhagarika abarwanyi ba FC M23 Ineza Salam. Twibukiranye harabura iminsi 6, reka tubitege amaso. Hanyuma rero abarundi bagera kuri 6 barasiwe muri Ukraine. Raporo yasohowe n'ikigo INIPAC kuri uyu wa gatatu ushize ivuga ko kuva mu mwaka wa 2023 kugeza hagati mu mwaka wa 2025 Uburusiya bwinjiye mu gisirikare cyabwo abarwanyi bwinjije mu gisirikare cyabwo abarwanyi 1,417 bava mu bihugu 35 bya Afurika. Iki kigo kivuga ko cyabonye amazina yabo, imyaka yabo, ibihugu baturutsemo, nimero za gisirikare bahawe n'igihe basinyiye amasezerano yo kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. INIPAC ivuga ko cyagenzuye kikabona 316 bari bapfiriye ku rugamba, ibonamo imyaka yabo, igihe bapfiriye, umutwe w'ingabo bari barimo mu gisirikare cy'Uburusiya. Iyi raporo igaragaza ko abarwanyi baguye ku rugamba abava muri Cameroon ari 94, mu gihe abagera kuri 6 baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Bari mudukurikiye muri amasaha ngira ngo murimo murabyumva, mu gihe abagera kuri 41 bakomeretse ku buryo bukomeye. Ariko kandi muri Kenya hapfuye 45, mu gihugu cy'u Burundi nyirizina abaturage cyangwa se abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi batorotse urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajya guca inshuro ari ku butaka bw'Uburusiya. Ni abasirikare bagera kuri 19. Tanzania ni 9, Uganda ni 7, u Rwanda ni 1. Iyo ni raporo yatanzwe na kiriya kigo bita INIPAC. Hanyuma rero tukiri rero kuri aya makuru twababwiye mu mpfunyamfunya, munyemerere tugaruka kuri aya makuru akomeye cyane, by'umwihariko agaruka kuri aya makuru nanone kandi amakuru twavuga ko ari amakuru agaruka ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru agaruka ku butaka bw'u Rwanda ni munyemerere tubanze twerekeze kuri amakuru akomeye cyane avuga ko abantu bagera ku 8. Ariko gato mbere ko wenda tugaruka kuri amakuru, reka tubanze twerekeze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikaze yongeye kubura ku buryo bukomeye. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo tariki ya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ni imirwano yasakiranyije abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FC M23 Ineza Salam ahitwa Binguri, mu gace cyane kari hafi y'agace bita Karengera muri sheferi bita Bashari muri teritwari ya Masisi. Nkuko rero amakuru ingenzi arimo guturuka muri ibi bice, n'imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ndetse kugera mu gitondo, by'umwihariko muri axe bita Kirumbu. Turaza kugenda tubigarukaho mu makuru yacu ari buze, aho turaza kuba tumaze kubona icyo bita ripoti risasi na mageruwi. Amakuru ingenzi rero arimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda, by'umwihariko ku rukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo cyangwa se urukiko rufite icyicaro mu karere ka Gasabo. Abantu 8 bagizwe n'abagore 2 n'abagabo 6 bari bakurikiranweho icyaha cyo kwica umuntu, nyuma bakaza kumutwikisha amashara cyangwa se ibirere bamuziza kwiba igare. Bari mudukurikiye mu byumve, uyu mugabo yazize kwiba igare. Hanyuma rero urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo rwahanishije icyaha abantu n'icyaha cyakozwe ku tariki ya 8 ukwakira umwaka wa 2025 mu mudugudu wa Nyakabuye, akagari ka Kabuye, umurenge umudugudu wa Nyakabuye, akagari ka Kabuye, umurenge wa Nyarugenge, mu karere ka
ka Bugesera ubwo abaregwa bakekwaga kwica nyakwigendera barangiza bakamutwika n'amashara bamuziza kwiba igare. Aho rero abangaba bahanishijwe icyaha n'ubushinjacyaha bashingiye ku bimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bukuru. Aba bantu bahamijwe icyaha n'urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo. Rwemeje ko ubushinjacyaha ikirego batanze gifite ishingiro, bwemeje ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, bwahanishije bane igifungo cya burundu cyo kwibera muri gereza ubuzima bwabo bwose. Abandi bane basigaye bahanishwa imyaka 18 yo kuba bari muri gereza. Hanyuma rero andi makuru akomeye cyane aravuga ko u Rwanda, ikipe imwe ya polisi y'u Rwanda iri muri atatu ya mbere mu marushanwa ya SWAT challenge yaberaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Aya makuru turaza kugenda tuyagaruka mu makuru yacu ari buze iminota yadufashe. Ahubwo reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza.